Противоминный каток, то бишь он предназначен, чтобы проделывать минно-взрывные заграждения, чтобы техника могла противника продвигаться. Но, как видишь, итог очевиден. Была уничтожена эта машина. Prajurit Brigade Korps Marinir dari kelompok pasukan utara terus berhasil mengusir prajurit angkatan bersenjata Ukraina dari pemukiman di wilayah Kursk, menghancurkan peralatan dan tenaga militer musuh. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Senin 14 Oktober 2024. Marinir Rusia melumpuhkan kelompok musuhnya dari wilayah perbatasan Kursk. Karena terburu-buru meninggalkan posisinya, pasukan Ukraina meninggalkan senjata dan amunisi NATO. Seperti yang terlihat dalam rekaman, pasukan Rusia memamerkan peralatan militer Ukraina yang ditinggalkan tersebut sudah dalam kondisi hancur total. Сейчас мы идем по маршруту, по которому продвигалось одно из подразделений 80-й бригады. И противник постепенно выдавливался. В принципе, чем дальше занимается подразделение морской пехоты. Выдавливает противника и постепенно выходим к нашим границам. Здесь мы видим противоминный каток, то бишь он предназначен, чтобы проделывать минно-взрывные заграждения, чтобы техника могла противника продвигаться. Но, как видишь, итог очевиден. Была уничтожена эта машина. Если интересно. Вот это понял. Мадьяр, блядь. Вот Мадьяр, блядь, на подходе наступал в блок. Дом. Кумулятивно, вот даже можно посмотреть. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.